Mamu ti jebem ludu! I posljedno ljudi, dobrodošli na ovaj klip, danas ćemo da igramo Outlast Whistleblower 4. epizodu. Znači nastavljamo tamo gdje smo stali. Znači ovdje... Ujebote, koja je lika. Znači kod ovog lika ovdje što ga baca. Tog ćelavog. I ono... Ne znam šta trebam da radim. Nisam ne gledao na internetu, pošto ono, bilo bi glupo, sada svaku epizodu gledam na internetu, tako da ono... Znam jedino da ništa ne znam, samo malo sam. Znam jedino da ništa ne znam. Ujebote, ko je taj? Nešto sam čuo, nešto sam čuo. Što ne mogu ovdje? Što ne mogu ovdje sad? Možda... Nešto trebam da nađem, 100%. Tako mi je nešto iskočio. Ujebote, šta su okej. Ovdje nisam gledao dobro, pa evo ovdje nešto. Sigurno. Šta ovo? A radi. Šta ovo neka... Baterija, nisam mi ni skonto. Dobro. Ima neka fora sigurno. Ne znam što ne mogu da probam, bar da probate ovdje. A da. Ne znam, jako me nervira ova svetlja, uvijek stisnem, dugo nisam igrao taj Outlast. Ujebote, nešto mi je da prošlo, what the fuck. A, brate, mili. What the fuck? Jao, nema ovog lika. Baš sam... Mamu ti jebem ludu! Mater ti jebem onu ludu! Jaa, preseče me. Mamu ti jebem ludu, bre, ne. Ja ne mogu da sad prođem kroz onaj shit. Jao, iza mene. Aj moj. Gde je ovaj ludak iza mene? Ja sam se preseče. Fuck! Ajde, prođi. Ne možeš, ne znam zašto. Fuck! Mamu, ja jadam. Ja, si gadan. Beži. Ajde, možda ako me ubije... Ajde, daću mu da me ubije, pošto možda će onda moći. Znači, evo me... Jebote, opet sam susro. Nikad ne znam, pošto uvek mi... Uvek je ta takva muzika, ta... Onda sad sve ukenja, brati. Ali gadan taj lik. Aj, mojem te sad radi. To, idemo! Mamu ti jebe, što nije radilo malo prije. Ajde. Već zatvori brzo, brat. Brš! Tako je, bre. Jao! Šta je ovo? What? To je taj lik što je tamo ga... drko. To je taj lik. Mamu, ja, kako sam sukenja. Nešto mutno mi se pojavilo tu. Okej, ovdje je vrata. Ovdje su vrata. Ajde, stvori ih. Ovdje nema ni... what the fuck. Mrtav čovjek. Ne znam gdje se mi nalazimo.
What the fuck? Okej. What? Dobro. Dobro. Nema ničeg. Nema ni ničeg, ni nikog. Baterija, evo je, nešto mi zasvijetlilo. 7 baterija imam, what the fuck. Okej. Ovdje, ne. Aha. Ovdje. Ujebem ti. Jao, odakle ti padeš, majke ti. Se penje tu po drveću, a? Čuješ ti? A? Šajs. Au, ovdje sam ga sad najebao, mater. Brate. Ovdje nešto opasno će da se desi. Ao, brate, šta ovaj lik ovdje? Ajde, penji se. Šta ovaj lik sve proživljava ovdje? Ne bi vam da sam ja na njegovom mjestu, sunci mu njega. Merdevine? Ne, au, jesu. Jesu, merdevine. Dobro. Brate, koliko se više mi penje. Se vrtim u krug. Treba sam tu, jel? Piše Seng, sve će mi nešto iskočiti. Jeboti život. Jo, šta je on? Izgleda kao Hogwarts. Ja, ne valjda trebam da skačem. Ja, pa sam... Sad sam... pat kurac u ovoj igrici. Aj, moje treba da se javiš sada. Ajde! Ajde, penji se. Nemoj te padati, mati. Bi si izlomio kupiti. Brate, nije. Bila mi hladno, druže. Gde smo mi sad? Dobro, ajde, podigni se, matre, nije ti ništa. Samo si izlomio par kostiju. Nije ti ništa. Ma da. Pa si sa 8 metra. Nije ti ništa. Ko je ovaj? Jao, neki ćelavi mi tu došao. Neki ćelavko. Brate, gdje smo mi? Nekom podrumu. Ovdje. Brate, tamo je Kenja sve ovo. Brate. Baterija. Baterija? Nije. Tamo na ručka. Ovdje. Ne može. Aha. Ajde! Brate, tako, najviše se kenjam. Fuck, nešto iza mene. Ne sam da gledam. Više mi neću da gledam koga je. Beše ne vidiš u kurac, već sam jelo, tasno sam. To je onaj lik sa ikonice. Sto ti, alu. Što me gledaš i... Šan se ko te jede? What? Ko si ti? To je taj lik što me je... To je taj lik, taj što ga drko. To je taj man. Pa... sad ga nema. Sad ga nema. What the fuck?
Neki bug. Okej. Ja, saving, sad će mi nešto skočiti. Ovo trebam da pomerim. Da. Mislim da trebam da preskačem nešto. Ajde, asi jaki. Odi po cijevi, ne. A dobro, ovo nije teško skroz. Preskočem. Da. Kako mi Kenja, brate. Dobro. Ode na vrata. Ne mogu. Aj bre, treće, šta ja fuzim, ne fuzimo i... A moram promenim bateriju. What? Šta? Šta sad? Da mogu ovo preskočim? Ne! Juuu, evo ga! Ko je ovaj mater? Ne, valjda će me i taj jurit ko ne te staraš ludi. Ajde, mojte da možeš to, ovo može. Tu, dobre. Ajde. Daj ludak. Nema ga, dobro. Au, sam moram da skočim. Ajmo. Ijo. Vrata, neka. Mogu tu. Gdje sad ja idem, brate, koliko? Neki podrum. Neki podrum idem, brate. Fuck, druže. Inače, približavamo se kraju igrice. Toko da ono, ostaje su mi mislim još 2 epizode. A usro sam se bre ovog, šta je ovo? Ko su ovi, what the fuck? Ja, fuj, brate. Ja, gledaj, nema noge. Ne noge, šta su? Šta su je uradili? Ja, fuj, ne mogu da gledam. Vratali ga. Ja, ne. Ko si ti? Turčiju vabu. Gdje je nasto? Sada ode na vrata. Fuck! Ko je ovi? Ko si ti, jebote životu? Jaaaa! Fuck! Će mi sad doći on? Valjda nećete. Ne smije da mi on dođe. Ako mi dođe, najebo sam ga. Evo ga! Vidi ga! Kako to trče lik? A sam ga sjebo. A sam ga sad sjebo. A sam ga sjebo. Gdje trebam da idem? Evo ga. Ovdje, ne. Ne, ovdje. Ajde, otvori. Otvori brže! Tu. Ovdje. Ma ne tu. What? Ovdje. Vati, šta mi kočiš sad? What the fuck, ne znam da trebam da idem. Ajde. Ja, nemam bateriju. Ne, tu, fuck, druže. Tu trebam da idem. Ajde, ne, sad će... Sad, ako je iza mene, najbolj sam ga, brate. Ne, kenjam se. Ne. Dobre.
Dobro, super. Aj sad polako. Aj preskači to. Au, koliko krvi ima od... Jao, evo. A da, sad bar vidim kad dolazi. Ne serija ovoga. Hajde! Požuri! Au, a sam se... A ni... Šta vodi? Dobro je, tu sam trebao bratanu kenom. What? A sam se izlomio. Jao, zaglavila mu se noga. Shit, brate. Shit, brat. Kako je lud lik. Kako je lud lik, brate. Još se nešto kreće ko robot. What the fuck. Gdje je sad? Ovdje. Diže na lik. Super. Saving. Dobro, ovdje ću da završim klip. Znači ne mogu više. Znači, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share, subscribeujte se na kanal. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi.